Bio je ovo uvod za našu narednu priču. Prvi crnogorski bal održat će se 24. novembra u Podgorici i već sada je veliko interesovanje za učešće na tom događaju koji će na najljepši način spojiti evropsku kulturu, ali i crnogorsku tradiciju. Pretpostavljate da je sa nama Jovica Nikolić iz Udruženja plesnih umjetnika i stvaralaca Crne Gore. Jovice, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro svim gledalcima Crne Gore. Pa kako će izgledati prvi crnogorski bal i otkud inspiracija na samom početku? Pa Crnogorski bal je jedan prestižni događaj koji, evo kao što ste sami rekli, spaja evropsku kulturu i crnogorsku tradiciju. Taj spoj je nigde prikazan u svijetu plesa. Evo sada pokušavamo da napravimo takav spoj, a inicirani smo prethodnim događajima koji su se dešavali na evropskim dvorovima, također i na crnogorskim dvorovima, a to su balovi. Balovi su bili prestižni događaji u to vreme nekako preteča našeg interneta, jer su okupljali građansku strukturu ljudi, aristokratsku strukturu ljudi, gde su ljudi mogli komunicirati, pričati, zabavljati se. Čak je imalo i poslovni karakter, odlazak na taj bal. U svakom slučaju to je bio jedan veliki događaj za cijelu Evropu. Takvi događaji su bili prepoznati i nekako su bili tradicionalno ostali sve do današnjih dana. Današnjih dana u Evropi je popularan bečki bal koji je zadržao svoju neku tradiciju, posebno u Beču, u dvorcu Offenbach, mislim da se zove, i sada se održavaju u mjesecu februaru čuveni balovi za različitu strukturu, tako da oni krenu od februara do kraja marta mjeseca, inicirani takvim događajima i još iz regiona, jer se i u regionu stalno dešavaju slični događaji. Mi smo napravili ovu tematiku Crnogorski bal kao ideja spoja evropske kulture i crnogorske tradicije. Tako da ćemo pomiješati od svega pomalo i dobit ćemo jako zanimljiv program. Jovice, jako je važno da kažemo da ova priča ima i humanitarnu crtu. Naravno. Cijeli događaj osmišljen je tako da ima taj humanitarni karakter i da sredstva koje se ostvare prihodom od ovog događaja bit će upućeni dečjoj klinici za onkologiju, tako da ćemo pokušati na taj način još da utičemo da svi naši koji misle da trebaju da budu još na neki način potaknemo da budu obavezni dio ovog bala. Jako je važno da nam kažete još i na koji način se svi zainteresovani mogu prijaviti. Mislim da odbojnost svega toga malo daje to kako ću se ja snaći tamo, jer ne znam plesati. Vi ste jutros pokušavali meni, Andreju, da nam govorite, ali... Budući da smo planirali da plešemo jutros, ali partnerka vaša iz zdravstvenih razloga nije mogla da prisustvuje. Koga sve očekujete na crnogorskom balu? Mi ćemo na ovaj ubrzani kurs kod vas prije crnogorskog bala. Tako je. Pa, znači, osnova svega su valceri i fokseo. To su dva jako jednostavna plesa koje smo mi odabrali. Oni se uče za nekoliko sekundi na tom osnovnom, bazičnom nivou. Naravno, sportski izvođenje takvih plesova je nešto sasvim drugo. Ta društvenost je jako lagana sa tim plesovima i čini mi se da smo smogli snage, mogli bismo da odigramo časkom taj bečki valcer kao nekakav uvertira svemu ovome, a taj valcer će simfonijski orkestar da svira tokom ove večeri Crnogorskog bala, tako da ćemo biti podržani bečkim valcerima od Straussa, bit ćemo podržani valcerima pisanim za balove koje se održavali na Cetinskom dvoru. Jedna lijepa kompozicija koja se nastavlja dalje sa jednim pop bendom sa kojim se nastavlja zabava. Naravno, osim ovih plesnih dijelova, bit će i dijelova koji su nekako kao iznenađenje večeri. Njih nećemo otkrivati, ali bit će tu poznatih ličnosti koji će zaplesati. Također bit će i poznatih izvođenja nekih numera od poznatih lica, tako da taj bal ima svoju karakter zabavnosti, ali i formalnosti. Formalno se ocrtava u tome što postoji neki dress code,
obavezan za crnogorski bal. To će biti tamna odjeća za muškarce zajedno sa kravatom, a za dame svečana baltska haljina. I tu se sad dame nađu u problemu, pa gdje naći baltsku haljinu, svečanu i tako dalje. Ali to je draž cijelog toga. Imamo mjesec dana da spremimo sve to. I haljinu i korake do 24. Jer kao što smo novembra. rekli, Jet Set organizuje ubrzani kurs, je li tako, valcera, tako da evo, Andreja i ja se prijavljujemo. Tako je. I kao što sam rekao, jako se brzo uči, ne treba ljudi da se straše toga. Mi ćemo postaviti video na sajtu crnogorskibal.me i napraviti 2 prije toga nekako viđenja kako bismo ljudima pokazali te osnovne korake snalaženja u prostoru. I tu mogu svi da se prijave. Naravno, također i oni koji ne žele da igraju na tom balu, nego su samo došli da samo isprate to kao neki događaj u kome bi oni htjeli da pogledaju šta se to dešava, rado su viđeni kao gosti i možda će sljedećih godina, pošto mislimo da će on biti tradicionalan, se uključiti i u ovom zabavnom dijelu gdje postoji taj formalnost igranja valcera. Koje još manifestacije udruženja plesnih umjetnika i stvaralaca Crne Gore jutros možemo da najavimo? Pa evo, nekako ja i Dejan se družimo već 3-4 godine. Plešete? Ne plešemo. Družimo se u studiju. Družimo se u studiju. Slijedi u budi događaje, to znam. Tako je. Znači, mi smo nekako napravili tradicionalne nekako događaje koje su vezane za udruženje i to je tradicionalni događaj vezano za Splendid, a to je Splendid Gala Open, jedan svjetski kup u plesnom stvaralaštvu gdje očekujemo da će nam biti prisutno 8 do 10 zemalja iz regiona i gdje ćemo ukrstiti snagu, energiju u plesu, vidjeti ko je najbolji. Po prvi put na Splendid Gala Openu bit će predstavljen gala veče, odabir 10 najboljih koreografija, gdje ćemo napraviti jedan mešoviti žiri i to je neka uvertira za neke buduće događaje koje smo planirali kao nastavak ovih aktivnosti udruženja. A onda kreće Mimoza Open, tradicionalno opet manifestacija u 24. godini, odmah na početku, pa onda Budva, tradicionalno kao novih događaja, onaj koji smo radili prošle godine i nekako sa time zaokružujemo aktivnosti udruženja. Ali sve su na nekako reprezentativnom nivou odabrani da budu i da predstavljaju nekako perjanicu plesa u Crnoj Gori. Jovice, hvala na izdvojenom vremenu za našu emisiju. Znači, još jednom ćemo za kraj ponoviti i vidjeti ovaj video. 24. novembar, prvi crnogorski bal u Podgorici.